In the wonderful name of Jesus Christ, thank you so much for tuning in. Thank you, saints. My name is ST Dlamini. If it is your first time here, make sure that you subscribe, you like, you share, all those things, subscribe, share. Thank you so much, saints. Thank you so much. Share with others so that such messages, we make sure that they reach a larger scale of people. So, ungazibuki wedwa izinto ezikanje, because some of these things, they are very much contributive to a spiritual person. Kanjalo nabo bonke abantu nje abadinga ukuzwa ukuthi kwenzakalani ezweni. But other than that, make sure that you subscribe and miss not any of our upcoming episodes. Today I'm joined by umama lapha enginaye namhlanje, whom I will going to introduce here in no time. But before that, can you just pray, and then so that we'll go straight to our today's chat, peacefully so, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you. We give you the praise, glory, and adoration. None like you, and there will be none like you, O God. We pray, O God, in the name of Jesus Christ, that even in this church, O God, you become the center, the heavenly flag, as we keep rising it above and above, in the name of Jesus. Take your glory, O God, as we have gathered in this place and your people are watching us at home. We pray, O God, in the name of Jesus Christ, that you change their perception in the name of Jesus, so that they will see things according to your word, in the mighty name of Jesus. We pray, O God, that you heal even our land in the name of Jesus Christ. Thank you, Father, for this opportunity yet again. For that reason, we give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mama, let me take this opportunity and welcome you. Niyaphila, Mama. All right. Mama, thank you so much. Thank you so much for coming. Is she audible enough that side, right? Okay, cool. Thank you so much, Mama. Maybe nakulaba baqala ukubona nasemakhaya, maybe mawungasipha i-introduction yakho ke. Dumelang babuhedi mo malapeng. Nna ke Puseletso Mashilwane ka nyalwa ha Mofokeng. Ke tswa Qwaqwa ka bodulo, ke mo Gauteng ka mosebetsi. So Qwaqwa that side of Free State. Yeah. Mina ngazi Harrismith, and from Harrismith is not far. It's not far. It's not far. Thank you so much, Mama. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe lapha namhlanje. We've been contacting each other and we didn't even take much of time ukuthi sikwazi ukuthi sigcine sibonene. Siyabonga kakhulu. Lana ke kwa ST Media, and uqale nini ukubona about this platform? Ke qadile ho e bona ke 3 years back. 3 years? Hantse ke shebella. Serious? Ne le bangata ntse le hla jwalo. Serious? Wena mane qala wa ke sa se khale qala ho bona mo YouTube. Hey, my dad. Wow, thank you so much, Mama. Kulama episodes amanye suku seke sawenza ikhona enye i-guest yethu okwayibona la ekwenze wathi, no man, yazi nami I want to stand up and share my story. Uteng ke le ka o shebella ka utlwa a bua taba tse bohloko tse mo etsahalletseng, hoba le nna ke na le taba tsa ka tse nketsahallang, ka re le nna ke batla ke tlo ntsha maikutlo a ka. Mama, ngaleko ukusho isikhathi ngiyathanda ukuthi ke sivele singene straight kwinto esihlanganisile lapha namhlanje ngokwe testimony yakho nangokodaba lakho nje, but bengiyathanda nje just ukule foundation uthi ubuya eFree State, eQwaqwa uzalelwe khona. I-communication yethu ngithemba ukuthi vele nje uyasizwa isiZulu, nami ngiyasizwa isiSuthu. Khuluma isiSuthu noma isiSuthu leso sikhulumayo, ne? IsiSuthu. Okay, sabonga kakhulu. So
uzalwele eQwaqwa wakhulela khona then also ufike isikhathi singanani lapha eGauteng? Mona Gauteng ke na le 3 years ke fihlile mo. 3 years. Okay. Ke tswaletswe hona Qwaqwa hae kwa Thabong. Ka nyalwa Thabanatshwana haka ke Thabanatshwana. Ha o ka ba ha ba monate lapeng la ka ke fihlela ke tswile ka tlung ka siya ntate ka tlung sentse ke qala story la ke tswile ka tlung ka tsamaya ka lo batla mosebetsi Bloemfontein ka hloleha ka tswela pele ka ya Western Cape. Ke mo bophelo ba ka bole ba qala ho fetoha ba bobeteng ha ke tsebe ho la etsahalang ka nna ke qetelletse se ke nwa majwala se ke tsa ntho tse seng right ho hang mo ke fihlelletseng ke kopane le moshemane na le moshemane ke le ka kena dikamanong tsa marato le ena e le hore o nthetsitse ntse ke mo botsa ka makgetlo hore na hantle wena o hlahile neng a go hlahile 77 empa ke utlwa batho ba hoeletsa ba etsa lerata ke ngwana motho ha ke tlo utlwa motho o thona le 21 empa hona go hlahile 77. Re tswetse pele jwalo ke ntse ke sa tseba ntsa nthetsa jwalo ra tswela pele ra utlwana le yena re thetswa ke jwala nna le yena ne re nwa jwala ha natla hona natla ka jwala re nwa jwala ra tsa ka ke hantle ke ya kula ke na le HIV ke nwa treatment ke mo re kene nthobalano le ngwanona affect ya setjhaba sile sa kwata haholo ka ho ke tsebile ka maganako hore motho o monyane nna o nthetsitse ho nna go hlahile 77 ha ke tlo utlwa o thona le 21 years yo anka ba ka kgolwa ha ke tsebe le nna hore ne ke keng mara ne ke modula ke mo botsa hantle mara ga nka le nako e telele hoba ke lebe se ke tsamaya ke mo blocka ke tsamaya ke tloa mo ke tsamaya ho hang. So ke tlile mona ka lebaka la hoba ke utlwa batho ba bua taba tse ba di entseng nna ke tlo beha taba tsaka le nna ke kopa tshwarelo ho ma South Africa ka hohle kaofela lefatshe ka bophara ke utlwa le kwatile le utlwile bohloko ke ntho tse ke di entseng ke entse ntho tse bohloko bophelong le nna ne se maikemisetso aka ke sa tsebe hore na ho tlile jwang hore ke fihlelle mo ke le ka fihlella teng ne ke ratana le banna ba batho ena ha ku utlwa nkare le bana ba tshwaetseile ne se maikemisetso aka hore nka ba le matsa ka ba etsang ene e bohloko ho nna hobane kore nkare jwale ke entse ka bomo ha ke etsa ka bomo le nna hona nna le mona re sebedisa condom a ke tsebe ho etsahaleng ka condom ke tlo kopa tshwarelo haholo South Africa kaofela ke a tsa le kwatile ene ke inama ke a tshware ke re ke phoso le nna ke kopa tshwarelo ka tsohle tse ke di entseng ene ke tshintshile mara ke bone ka reng ha le bone hore se ke tshintshile hoba ha le sa ntshepa ke a tseba ho thata hore le tle le ntshepe hobane ntho tse ke di entseng le nna di mpe hona jwale ha ke sa kgona ho dula ka ntle ha ke sa kgona ho tsamaya strateng hoba ha ke qala ke re ke a tswa so thwe ke shebile ntate wa ka next door ha o thwe ke etsang so thwe ke shebile mang kore e bohloko ho nna ha ke tsebe nka re e bohloko le Qwaqwa be umuntu owaziwayo lapha endaweni lapho uhlala khona noma nje umuntu oyihlalela endlini nje sengisholo nje ngokuthi abantu bayakwazi endaweni bantse ba haufinyana mara ke mothare atang o dula ka tlung haholo ne ke sa tsamaya haholo bantse ba haufinyana le nna yini le ekwenza ukuthi ugcine uze ubone isidingo sokuthi uze ngepublic so ngesizathu ukuthi ufuna ukuxolisa mhlawumbe ungaxolisa kulabo okwazi ukuthi mhlawumbe ukhulume nabo but yini le kwenza ukuthi ngathi ngeza nje public ngizoxolisa so ntho e ke ntseng haholo gore ke tle mo ha ke na boroko le nna yanja
ya nja nthwena ya batho bana ba affectileng ka lebaka laka ke keneng malapeng a batho ka teng ke utlwana le banna ba batho ha ke kgone go bala henrobatse le nna ha ke thole khotso bophelong baka ke yona ntho e nkentseng hore ke be ke tla hoba ke la ga ke shebella YouTube ka thola go batho ke bana ba bua ntho tse ba di entseng nna ke tla hlola ke hore ke tlo bua hoba e ja nna ba ha ke thole boroko ha ke na peace ho hang. Ngifuna ukubuza nokuthi njengamanje indlela uzizwa ngayo ke kuso lesi sikhathi nje samanje mhlawumbe indlela nje ofila ngayo kuyona yonke lento le wena uzizwa kanjani? Ke ikutlwa ha ke kgone ho itshwarela le nna ke a leka hore nka itshwarela diphosong tsa ka ke kgone ho itshwarela hobane e bohloko e nlemaditse le nna ke lemetse ka hare ho nna e bohloko ha se maikemisetso ka hore nka blast up ha se maikemisetso a ka ka ho ke tleng ka mona ke re kopa le nthuse ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ka moya wa ka kaofela bophelo ba ka kaofela ke a kopa ke batla go ke khutlile mekgweng vele ke khutlile ebile ke khutlela le ntate wa haka lapeng la ka no se monate yena no se na mohlang re na le nthabo le yena ne re dula re qabana le yena sena thabo ne ke tena ke tswa ka tlung ke re ke lo thola khotso ka ntle a thintse ke senya ke re ke lo itukisa ka ntle a thinna ntse ke senya ke sa hlokomele. Ubaba sekhaya ukhona ukuphi? O teng ngwana ke dula le yena mo ntlong. Nayo usuka le Free State noma walapha yena Gauteng? Hlwalena Free State. Okay, ondlala nonke lapha. So yena uya athini mhlambe ngalokho bufuna ukuzokusho lapha? Ke buile le yena bile ne re le teng le yena ha re tla khutla mo ba re fihlile late ke buile le yena ka mo jotsa ka yena khala ntsa batla hore re ka khutlelana le yena wa tshore nna ntsa go kopa ke mo tshwarele re tshwarela nna le yena ba le nna le yena ne re etsa ntho e tshwanang re tshwarelane nna le yena bathi nina uphakathi kwakho naye izinto ze-right kodwa akumbuzele ekuthenini ukuthi akubi nekuthi kuyona leyo nto mhlawumbe igcine ikhoza ama-problems phakathi kwenu. Yona ntsa sina tshepo haholo ka nna nna ke a mo jwetsa ke nna ke a o tshepa ha o tjho hore o qetile le wena ke a o tshepa mara yena hana tshepo ne ke tlile le yena ne ke batla hore le yena a tlo bua a tlo ntsha ka sefubeng sa hae jwale ha kgona noon bana kene mantsibuya na theohetse ha kgona hore a tle. Abantwana ninabo naye? Ngwana ke na le yena a i1 e le hore le yena i1 e le hore e mong ke na le yena e ke mo sileng hae. Okay. Okay. Ngwana o teng. So abantwana bona bazange bathinteke? Ba amehile haholo e leng yo a monyane yena yo wa hae haholo amehile haholo ke bophelo ke le ka tla ka motlisa monana a tle Gauteng mo tsamaile ka pelo bohloko ngwana wa utlwa batho ha ba sa ntshepa sa bile ba re ke a mo rekisetsa makula ngwana na sa kgone hore ke mo roma shopong o so le thata hore a ye makuleng hoba ho thwe ke a mo rekisa le yena ke a kopa batho ba modimo skela di eketsa ha ke hane ke di entse diphoso mara ye ya makula ya hore ke rekisa mmele ha se yona ha ke etsa ntho e le reng ke entse ngwana ka yena ha se yona ke a latola ke kopa le skela ntlama hoba jwale le affecta ngwana ha o sa le monate ho yena sa tshaba o tsamaya ngwanelo
ha e etsahala yona ha se yona ha se nnete ya hore ke rekisa ngwana ka makuleng ha se yona o la ba tsamaya kgutlela ha o dutse le nna mo for kgwedi fela e la ga utlwa ditlhapa tse ba morwaka ka ntsona tse ya ba wa tsamaya kwi-family yakho la ubuya khona wena la kwi-family yakhe mhlawumbe ngiqala kwi-family yakho ke yona mhlambe yake yathini yona ke ngesimo sakho o thata ka family re batho ba sa kgoneng communicate re dule fatshe re bua ho tloha re sa le banyane re hotse ka thata le mme wa ka na sa kgone ne le mme ana dule alla ba ntato rona o la re se re le banyenyana ne ke sa kgone ho bua le yena ne ke motshaba even ona ntwe neng ke tsahalla e ke tlamile hore e ke mme ke dule fatshe ke bue le yena ne ke tshaba go ke tlo qala kae go ke tlo qala kae ba ona le bahale ha ke qala ke bua san ka bahale dintho tse ngata le ha se ke hola ke bona dintho tse nketsahalang tsa bongwana na ke hola ne ke tshaba ho di bona sa bona fela se di ketsahala a nkomanya ha yo thotse ke re ke a tshaba ke tlo qala ka hore batho ba sa buing haholo ha ke re dule fatshe re bua re le family. Mama, you are broken. How? You are broken. I see. And since you are broken, you came here uba uzothi uyaxolisa. And I can feel your pain even in your voice. Let me start by saying I'm so sorry for into odlula kuyona nento izwayo njengamanje. More than anything khona uNkulunkulu. Kuhle ukuthi uxolelwe uyena then uxolelwa ngabantu kodwa ungaxolelanga uyena. Ngifuna ukuthi kuwena ebuhlungini obuzwayo nayo yonke into izwe enhlizweni yakho uNkulunkulu useduze nawe. Ngaleso sizathu ngifuna ukuthi kuwena sondela kuyena kakhulu futhi ifuna yena kakhulu more than ukufuna abantu. Pastor. Kungenzeka umuntu umuhethe umona umuntu angaxoleli yena kodwa uNkulunkulu akuxolele. But ngifuna ukubuza iquestion ethi uyakhuluma lamazwi okucela uxolo yini ongafisa ukuthi ongayibona yenzeka kulabo oxolisa kubona kube yisign yokuthi bayi accept i-apology yakho okanye usixoliso sakho? Ne ke qadile ka hore ke tle mona pele ke tlo kopa tshwarelo ho setjhaba kaofela ho tloha moo ke batla ho ba lata one by one ke tlo kopa tshwarelo ho bona. Ngibuza ngokuthi uNkulunkulu samkhola ukuthi samukela isixoliso sakho, but ikhona into kuwe engakuphazamisa uma bengathi bona nothina sikuxolile. O ka ba bohloko haholo ho nna. Bakhona osaxhumana nabo ngefoni abanye obaziyo mhlawumbe? Khona nje noma ngabe babibili or abathathu? Ba teng ntse ke na le number tsa bona. Bakhona ne-number zabo? Ungafila kanjani uma ngathiwa mhlawumbe sifonelo yedwa or ababili sidlulisela amazwi ukubona noma bona abanye babo mhlawumbe bazoyibona nale video kodwa nje mhlawumbe sibe nezwi nabo
mhlambe ngiqale ngikhulume mina nawe then ebese angazi ukuthi ufila kanjani wena ngalokho kodwa ngithi mhlamba ke ngizwe wena kuqala khona singamthinta manje cela ungipha inamba ifoneekuseduza ilapha cela usiza baba bazana bam we are the peacemakers we need to make sure bazana bam ukuthi we make peace wherever we go ukuze into yethu ihambe kahle. We are the peacemakers. So ngivumelene bantwana basekhaya lapho kuba senze ngalolu hlobo senze ngalolu hlobo ukuze into yethu sikwazi ukuthi sibone ukuthi inkosi isibekaphi kulokhu esikwenza lapha namhlanje. Yes ungiphe nje mama number wabo mhlawumbe uzonginikeza ifoni mina ngizofona lapha esayidini lami sikwazi ukuthi ke sixhumane nabo. Yes yeah thank you mama. Ukhuluma isiZulu lesisuthu naye? Zulu. Okay. Okay. Sizama ukumthinta ke. Ayingangeni. 36. Une number yi1 yena. Ibona ayifuna ungena vele nje yenze so. I don't know. I don't know nama problem igime or kanjani but ifana ngabe iyangena ayothi ngibole number mama I don't know noma ngithathe kahle ukuthi ngiphinde ngicheck futhi angazi noma bona ukuthi thathe kahle yini yeah that's it right. Number ya isabereka ma yabereka ayingeni mhlambe ukhona umunye singamzama hayi ithi nje invalid number maybe ayisasebenzi or mayikhona umunye seding ha ke na tsona tsaba lezi zinyawo zinabo nabi zabo hayi iyali impela uthi mbone masizama ngeWhatsApp ukuthi uzovuma na cause ezinye izinamba abanye abantu uthola ukuthi basebenzisa ngeWhatsApp kuphela and kwiWhatsApp ayikho kwiWhatsApp I think ayisebenzi mama le number yeah yeah maybe mhlambe ake nginikeze nanti ilubuzana mhlambe ke sithi ke siyamthola efonini ngiyakhuluma naye njengamanje ukuthi nginobuseletho la engihlele naye la kunamazwi afisa ukwadlulisa kuwena mhlambe awukhulume manje ukhulume ngathi ukukhuluma naye direct yena A1 ilalele ke hlayisela bitso la hayi no sengisholo nje ukuthi maybe uthathe ngathi nje uyo la uhleli naye yes uyo onengxoxo naye oyaba ne conversation naye noma ungalmention igama lakhe yeah
ne ke tlo go yena ke kopa tshwarelo ka se etsahetseng and then ne re sebedisa condom ha ke tsebe ho tlile jwang haebe o e thotse le yena ne re sebedisa always no sena mohlang re sa sebedise yena maybe a kgona tla kgona go ampolella hore na o laba le mohlane ile ya etsa ha ke nahane ha ke hopole Kodwa uthe uyena kuphela sine number yakhe labanye awunabo ama-number wabo. Okay. Bazalwane, in this case ngiyacela ukuba size umama simbeke emthandazweni yethu ke simkhulekise sonke lapho emakhaya esimweni lesi esikanje. Kwesinye isikhathi uyawuthi mawudlula ezintweni zikaso ube nento yokuzicondemna, you know, so you end up condemning yourself from time to time. Ubone sengathi ayikho into ongayenza yenzeke just because you are blaming yourself, you know, zonke lezi zinto lezi uyabona mhlambe nawe you are experiencing the very same thing. Maybe it might not be exactly but uthola ukuthi mhlambe the situation maybe it might fun nawe ikhona into ohlangabezana nayo onento yokuthi yo how I wish, but nje mama ngifisa ukusho kuwena ukuthi uzozwa nawe after this usukhulumile into nje ezosuka on your shoulders, ezosuka emahlombe akho, because uzoba nento yokuthi angisakweleti umuntu uxolo because ngixolisile. Sometimes uyawuxolise entweni, uxolise noma umuntu engasho ukuthi ixolisa, but ukusheshe ukubone wena ukuthi yazi ngibona isidingo sokuthi ngixolise. Ngiyakholwa ukuthi uxolisa ngoba bengashongo bona ukuthi xolisa, kodwa uxolisa ngoba kuyi decision yakho ebuya kuwena ngoba ubona isidingo sokuthi uxolise. So ngalawo magama mama ngithanda ukusho ukuthi uNkulunkulu uzokuqinisa kulokho futhi ungazisoli ngokuxolisa njengoba ubuyisola ngento wayenza. Mase uxolisa manje ufana nokuthi usufaka i-full stop for into eyenzakalile before. And into engizoyicela kuwena, ngicela ukuthi kwanawe ke uzixolele. Ungaxolisi kuphela kubona hleze bona bangaxolile but ngiyazi ukuthi wena bazoxola, but omunye umuntu obalekile ukuthi akwazi ukuxolela wena. Kwamele nawe ukwazi ukuzixolela kulokhu nawe wakwenza, ngoba akusiza ukuthi uxolise ebantwini kodwa wena usala unomthwalo ukungazixoleli. So ngicela ukuthi ke nawe uzixolele nobunzima lobo obuzwayo nana yonke into nje oyizwayo ohlangabezana nayo. Kokunye uthola ukuthi uyazama okunye ukuthi mhlambe kuyale nale, ngesizathu salokho ugcina usubona sengathi into eyenza lento ile yanto leya, bese uba nento yokuzigxeka ukuthi hayi maybe mhlambe kwakuphila ngikudeserve, kodwa wenziswa ukuthi wena awuzixolelanga. So labantu labo thothona wabaxolela bona bayaqhubeka nempilo, wena uthwele ubunzima ngoba wena awuzixolelanga. Ngizocela ukuthi kwanawe mama uzixolele. Ngabe nawe uyayifila na into yokuthi nawe ungasixolela? Ke ayifila gola tla ba betere ha ke kopile tshwarelo ho bona, gola khona ke tla kgona hore ke itshwarele ha se kopile tshwarelo ho bona bohle. Jalo ho ba ban trendisa no tjena, jalo ba bua dintho tse ngata, ba re ke sacrifice tse ka ntate wa ka, ha se nnete ntho ba e buang, ha se nnete. Ntate wa ka na dula Pretoria, o re sile re le banyane, o tlile hae sa ntsa kula ene o latuwe ke nna Pretoria, ke nna molatile Pretoria, a dula Mokhukhung ka nlata ka ha kgutlele hae wa kula. Ha dula le nako e telele hae, a fihla hlokahala, motho ke sacrifice tse ka yena.
ke rwetsa ke na leng ha ke tsebe le hore nka ke rwala kae ho etsahalang ha ke di tsebe ntho tse ba di buang ka nna di bohloko. Yo, ne. I wish ngathi bese ngamthola ayesemzama ukugcina. Nkosi yami. I wish ngathi bengatholakala. Into yethu ibe ne-closure enhle. Kuba lama number shuthi awasasebenzi. Indlela okwenzakala ngakhona ngicabanga ukuthi bese ngaba ne-closure emnandi if bese ngamthola. Bazalwane bami lapha emakhaya ngicela ukuzwa ngani kulolu daba kanje olukanjena ukuba kwenziwani esimeni esifana nalesi. Nansi into mama ufikile wazokhuluma isitori esikanje. Wazokhuluma udaba olukanje. So ngiyafisa abantwana basekhaya ukuthi mhlambe even on your side entweni esuka ifana kanje. Ngiyazi ukuthi this is a Christian platform, unabazona abathandazayo lapha. Ngizofisa ukuthi umama simbeke emthandazweni kanjalo nabo bonke laba babalayo abathinteka ngaye ukuba bakwazi ukuthi uNkulunkulu nabo afinyelele kubona njoba sihlangene lapha ngalolu hlobo. Umama ubuhlungu abuzwayo njoba sihleli lapha siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzompholisa, and after this uNkulunkulu siyamkhola ukuthi nangelinye ilanga mhlambe siyophinde futhi sihlangane sesikhuluma ke futhi okuhlukile kunalokho besikhuluma lapha namhlanje. So isifiso sami esikhulu beyokumthola ubaba lapha sikwazi ukuthi sikhulume naye, sidlulise umlayezo sizwe nje from mouth to mouth, sikwazi ukuthi sikhulume naye ngalolu hlobo. Kodwa ke lokho akuvimbi ukudluliseka komlayezo indlela umama awudlulise ngayo nakubona bonke. Untutho mama lo baba unaba nabantwana ne? Uba Lo baba lo besimfunela abantwana unabo? Amanamba wabo umnabo abantwana? Akekho umntwana onenamba yakhe? Mhlawumbe bese ngamfonela umntwana sizama ukucela yena, but it's fine. Nginento ethi uya enkonzweni? Why? Yini reason yalokho? Reason ka hape ke na le bothata ba mahafi a nkgang la hlapile. Ha ke kgone ho kena ka ga batho ka lebaka la ntho eo. Ke bothata bo ke na le mbona ke tse. But you need to go to church, mama. Yeah, you need to go to church, mama. You need God. Yeah. Ungaphili ngokuzi isolate. Hlangana nabanye abomama. Kungasikuthi uhlangana nabo nje just ukuthi nabo ukhuluma ukuthi yini wayenza, but just nje ukuthi ube ku-environment esuke nabanye abomama. Nixoxe ngalokho eningasuke nixoxa ngakho. Kwalokho nakho kuyobe kukunikeza healing, because uma uspend isikhathi uwedwa uzolokhu uhlezi ucabanga ngezinto oziyenzile in the past, you see. So you need to go to church, mama. Go to church, kwazi ukuthi ubone nabanye abantu, nibe nama topics amanye uthi nje nikhuluma ngawo after church. Ube nento nje uthola ukuthi ubuya ade ukhuluma ngayo enkonzweni nabantu bekade nisesontweni nabo. You know, create that atmosphere ngempilo yakho
so that uzokwazi ukuthi ube nama dreams amanye for izinto kade uzibona njalo njalo. So ingakho ngibuza ukuthi uya esontweni and futhi i-relationship yakho ke noNkulunkulu ke yona njani? Yona e right ba ke kgona mo rapela ka tlung ke kgona gore ke bale Bible ke bine ke rapele. Ga ke ngakho ho but inkingi leyo ukuthi uye enkonzweni. But ngala uhlala ngakhona akhona amasonto amanye mthetho mhlambe asebenzisa your language okungaba ukuthi irrelevant kuwena. Ade akhona. Ukukhula kwakho semncane ubuye enkonzweni noma ubone ngobuso mdala kodwa kwaba ukuthi ke noma ungayi enkonzweni kwala uba nobudlelwane bakho noNkulunkulu? Mere ya kerekeng hayi ne re kereka mere ya kerekeng. Ngizama ukuthola lapha navigate ukuthola lapha into yakwenza ukuthi ugcine usuthi ayi esontweni angisayi. Lebaka ke lona le la ga ke kene ka ga batho wa nkga wa utlwa e bohloko ntho ho nna ene ka nako nna ke ne metsing ka hlapa ha ke tse bothata lawa ukhona khona and then kwakusemakhaya noma kwakulapha ekhona le mona Gauteng ne ntse ke ya kerekeng ke khutle moya wa ka le bohloko. So lento le yagcina isikwenza umuntu ongazi bone efanelekile ukuthi abe phakathi kwabantu. But mama uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda futhi akekho umunye umuntu ongakuthanda njengaye. uNkulunkulu mama uyakuthanda futhi unezinto eziningi nezinkulu ngawe. Akusiye noma ubani umuntu ongavele enze lento yenzayo nalento yenzile. Omunye umuntu angaze athi ngiyofanayo lento, but ngikholwa ukuthi kwakhona lokho wenziwe uNkulunkulu ukuthi ube nalesi sibindi sokuthi wenze ngalolu hlobo. And futhi uNkulunkulu uNkulunkulu la esemandleni akhe. Bezingaba ziningi izathu bezingakwenza ukuthi ungafiki la, kodwa ukwazile naye ukuthi akunikeze isibindi, akunikeze necourage ukuthi ukwazi ukuthi ufike uzokhuluma ngalolu hlobo lolu okhulume ngalo lapha namhlanje. Kodwa ke since usuvela ngalolu hlobo awunayo into enhlizweni yakho yokuthi maybe bengamele ngize ngizokhuluma ngalento. Ha nfihlele nna ke batla khotso phelong baka. Ke batla ho lokoloha ke be ke phele jwalo ka pele ke be hantle. Bazona bami okubi nje ukuthi ubaba asimtholi lapha, kodwa siyamkhola uNkulunkulu ukuthi lo mlayezo uyofika kuyena. Mhlambe nabanye abantu abamaziyo bayokhona ukuthi mhlambe bangamdlulisela esebebone umama lapha ngalolu hlobo. So ngiyacela futhi ngiyafisa abantwana basekhaya ukuba nikwazi ukuthi ni share lo mlayezo. Mhlambe nawo ungahamba ugcine ufikile kuyena ukuze sikwazi ukuthi sibe neclosure emnandi ngalesi story sika mama. uNkulunkulu bafethu uthembekile, uNkulunkulu uthembekile kakhulu. Ngingakho lokhu ngicela njalo ukuba umama nikwazi ukuthi nimbeke emthandazweni, nimbeke emkhulekweni bafowethu lapho emakhaya. But mama nje indlela yakho yokuphila, indlela yakho yokuphila nje right. Ho thata phelong baka. Mhlambe indlela mama yini lenzima kangaka? Ho thata ba ke khona lo thola mosebetsi
ka lebaka la ntho tse batho ba ntse ba di bua ka nna. Makgwa ha sa ntshepa thata. Yini lenza ukuthi bangakuthembi ngokomsebenzi? Mosebetsing ngoba mo hona le mone ke dula teng, mone ke sebetsa teng. Ha ke tsamaya ba re ke tsamaile ke utswitse. Ngabe umuntu ofuna umsebenzi njengamanje noma mhlambe umuntu osebenzayo kungesikuthi mhlambe ufuna ukushiya lapho khona ngizama ukuthi mhlambe sidwebe nazo sithombe ngeke sazi ukuthi ubani osibukela lapha ekhaya, so ngenzela mhlambe ukuthi udwebe leso sithombe nakumuntu osibukela lapha ekhaya ukuthi mhlambe uma umuntu ethi ngiyafisa ukusiza ngiyafisa ukungenelela esimeni sakho wangangenelela kanjani umuntu? Hoba no jaha ke sebetsa ke tshwana la ile di-piece job. Ke tse ke di tshwarang. Hoba ha ke mohle o thola hore ke ile Mantaha ke tlo ya Mantaha be ke tlang. Tshwana la ile piece job. Ha mna le motho a ka thusang a re mosebetsi wa full time ko ka kgona ho. Mhlambe umsebenzi ongathi umsebenzi wakho lo futhi umsebenzi owaziyo lo, mhlambe ngabe imuphi lo umsebenzi lo ngathi iwona umsebenzi engufunayo lo? Kwa kitchen. Okay. Yonke into ephathelene ne-kitchen nje into ongakwazi ukuyenza leyo. Ngeke sazi mama ukuthi ubani usibukela lapha ekhaya, kodwa ngizofisa ukuthi ngasekugcineni sikwazi ukuthi sishiye ama-contact wakho, indlela zabantu abangakuthola ngayo if u-right ngalokho, ukuze mhlambe kukhona umuntu ongaba nosizo lapha ekhaya ukuze akwazi ukuthi akusize. U-right ngalokho? Right. U-right ngama-contact wakho? But mama, before sizovala ngizothanda ukuthi ngithandaze uNkulunkulu akwazi ukuthi akubone isimeni sakho. uNkulunkulu akwazi ukuthi alule isandla sakho kuwena. uNkulunkulu akwazi ukuthi akubheke. uNkulunkulu akubheke, akubhekulele, akubheke uvuka ekseni, akubheke uzama lokho ekubhekile njalo. Kusemthandazweni wami ukuthi yona yonke into nje uyithinta ngezandla zakho nozama ukuyenza vele ibe impumelelo. Kukhona konke nokufisayo nje ufisa ukwenza even for abantwana bakho, uNkulunkulu akwazi ukuthi akhambele phambili akwenze kwenzeke. Ukuthi ngelanga lithile ngeke ngakhuluma isitori sami kanti angazi ukuthi kukhona into engivulayo eyoba usizo kwabanye. Njengoba ukhuluma lapha nje wena ungayitshela ukuthi wena uziphilisa wena, kanti awazi ukuthi khona nabantu abaphilisayo lapha emakhaya, abanye abaseyimeni sithi mayifane nezakho kodwa bangakazi ukuthi bangakhuluma kanjani. Futhi umuntu angazi nokuthi angakhuluma kubani, aqalephi agcinephi, kodwa wena ukwazile ukuthi ube nesibindi sokuthi ukwazi ukukhuluma ngento esensitive kangaka. So ngaleso sizathu ke mama, uNkulunkulu sizomnxusa namhlanje ukuba akwazi ukuthi angenelele esimeni sakho futhi akupholise nenhliziyo yakho, nalobu buhlungu nemisindo izwayo endlebeni zakho, nemisindo izwayo konke ukukeneneza okuzwa enhlizweni yakho. Sukela namhlanje uNkulunkulu akwazi ukuthi akupholise, futhi athi sekupholisile kuvele kungaphinde kufane nakuqala. uNkulunkulu siyamkholwa mama, uzokwenzela umusa kakhulu. uNkulunkulu siyamthandaza ukuba uzokwenzela umusa kakhulu mama. Ukhulume ngalo baba lo bekumele simfonele
ngabe yena ulapha eGauteng ne ula eGauteng ukhona omunye ukuba ukuthi mhlamba akekho la eGauteng ukuyiphi province yena baba mba Free State kwa kubanga leyo Free State lo la eGauteng uyi1 na le mo na le Sebokeng kwa leko Sebokeng ukuthi vele ngisi bonke inamba zabo usenazo akusana bonke yes kodwa ke kulungile mama kakhulu asithandaze mama. Let me pray for you. uNkulunkulu akhawukele. Let me pray for you mama, uNkulunkulu akhawukele egameni lika Jesu. uNkulunkulu akwazi ukuthi abe nomusa kuwe. Baba ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngiyathandaza baba for impilo kamama osivakashele lapha namhlanje. Siyakunxusa Nkosi ukuba wenza ummangaliso wakho phezu kwempilo yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla onke, ngiyathandaza uNkulunkulu ukuba uthulise yonke imisindo ayizwayo endlebeni zakhe nayo yonke into emkhumbuza izolo lakhe. Uhleli nathi lapha namhlanje uNkulunkulu, ngiyamcwilisa egazini lika Jesu. Pholisa baba ubuhlungu abuzwa enhlizweni. uNkulunkulu wethu oyingcwele, pholisa nabo bonke ubuhlungu beminyaka abuzwile enhlizweni yakhe. Nabo bonke umoya we-rejection ahlangabezane nawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu wethu onamandla. Umoya we-rejection ophezu kwakhe, uNkulunkulu oyingcwele, I come against it in the name of Jesus Christ, Lord my God. Baba wethu onamandla onke, mbambe ngesandla sakho ke Nkosi lesi sinamandla. uNkulunkulu imwelise imifula, umwelise uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu, umwelise bonke ubuhlungu uNkulunkulu, bese umfunza indumiso entsha uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu. Muveze Nkosi uNkulunkulu onamandla egameni lika Jesu Kristu, futhi nawe uziveze kuye uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Simfihla kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele, nobuNkulunkulu bakho sibufihla kuyena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu wethu oyingcwele, I decree and I declare ukuthi impilo yakhe ayisophinda ifane. uNkulunkulu onamandla, sukela namhlanje ngiyathandaza uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, baba wethu olungileyo, ukuba uNkulunkulu wethu onamandla, lonke izolo lakhe uNkulunkulu wethu olungileyo, konke okumdonsela emuva, and everything that is pulling her down, I pray, my God, and I stand in this gap in the mighty name of Jesus Christ. I call upon the name of Jesus Christ, Lord my God. Liyihawu lethu, liyithemba lethu uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Genelela phezu kwesimo sakhe, genelela empilweni yakhe, genelela uNkulunkulu oyingcwele esimweni sakhe uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika. Mubheke uNkulunkulu onamandla, mbheke ekuseni emini ntambama,
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mbheke ebusukelele engaboni lutho, mbheke evuka ekuseni, umbheke uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uhlangabezane nemizamo yakhe ngegama likaJesu Kristu I pray, my God, my God, my God, Nkulunkulu awuhluleki, Nkulunkulu wethu onamandla, we have seen you, we have heard about you many years ago, even still today we still see your power, your grace and your favor. I pray, oh God, Nkulunkulu musa wakho mawehlele phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mbambe ngaleso sandla umwelise, Nkulunkulu wethu oyingcwele, thulisa imsindo enhlizweni yakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, izandla zakho mazibambe izandla zakhe egameni likaJesu Kristu. Thulisa inhliziyo, pholisa lamanxeba wazayo enhlizweni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we thank you, Nkulunkulu wethu oyingcwele, for your grace, your power and your mercy. Muhawukele, muhawukele. Have mercy on her, have mercy on her, have mercy on her, oh God, have mercy on her in the name of Jesus. Have mercy on her, I pray, my God. Nkulunkulu oyingcwele, iba nomusa kuye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Njengempumputhe yamemeza yathi have mercy, yamemeza ngezwi elikhulu yathi Jesus, Son of Man, have mercy on me. I pray, my God, Nkulunkulu namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, on her behalf, I pray, my God, that you have mercy on her. Iba nomusa kuye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga, Nkulunkulu wethu onamandla, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngalomangaliso ozowenza namhlanje pheliso kwempilo yakhe. Nkulunkulu wethu oyingcwele, thulisa baba imisindo yonke ayizwayo enhlizweni, sukela ekujuleni kwenhliziyo yakhe. Nkulunkulu wethu oyingcwele, nobuhlungu bonke beminyaka egameni likaJesu. Akekho okweza kuwe ke wamlahlela ngaphandle. Nkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, simcelela intethelelo ke nakuwena uqobo. Nkulunkulu wethu onamandla, akusiza uba sicela intethelelo ebantwini kodwa singayitholanga kuwena. Siyicela kuwe ke Nkosi, bese wena uyothinta abantu bakho bakwazi ukumthethelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we stand in this gap. Nkulunkulu wethu oyingcwele, muthethelele egameni likaJesu Kristu. Wena Baba osithethelele izono zethu ezinye singazazi, kodwa wena usithethelele. Nkulunkulu wethu oyingcwele, there is no sin that is too hard for you. I pray, my God, Nkulunkulu wethu oyingcwele, may you see her through in the name of Jesus Christ. May the blood of Jesus, may the blood of Jesus, the blood of Jesus Christ, Nkulunkulu wethu oyingcwele, malibe phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Nkosi ngomsa wakho, Nkulunkulu wethu oyingcwele, naphezu kwempilo yakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord God, in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Siyabonga Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Healing, healing, spiritual healing, I pray, my God, in the name of Jesus. Thank you, Father. Nkulunkulu wethu oyingcwele, ngomangaliso owenza empilweni yakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Jesus Christ. Isandla sami mama egameni likaJesu. Heavenly Father, I thank you ngalokhu okwenzayo empilweni yakhe njengamanje egameni likaJesu. I pray, my Father, Nkulunkulu wethu oyingcwele, this is an act of faith as I'm holding her hand like this. I pray that you hold her hands in the name of Jesus Christ. My Father, I pray, mbambe ngezandla zakho ke Nkosi, umwelise phezu kwabo bonke ubuhlungu abubuke emuva ngabubuki phambili egameni likaJesu Kristu. Nkulunkulu wethu oyingcwele, konke lokhu esikhulumela lapha namhlanje, Nkulunkulu wethu oyingcwele, sekuyoba izinto ze past
ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Heal her, my God. Heal her, my God. Healing upon her life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, ngiyabonga Nkulunkulu lokho okwenza manje empilweni yakhe egameni lika Jesu Kristu. Manje naphakade Nkulunkulu othwencwela akasophinde ezubuhlungu ngezulu lakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena Baba awusibaleli amacala ethu Nkulunkulu othwencwele egameni lika. There is no sin that is too hard for you Nkulunkulu othwencwele. As I'm holding her hand like this, I pray, my God, Nkulunkulu othwencwele, bona Baba ekujuleni kwenhliziyo umphilise umpholise ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Mama, siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Mama, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much, Mama, egameni lika Jesu. Maybe ikhona into ongafisa ukuyisho mhlambe amazwi akho Mama okugcina mhlambe kubantu bonke abasibukelayo kanjalo nakuNkulunkulu uqobo. Amazwi akho nje okugcina Mama ongafisa ukuthi usho mhlambe makukhona nento ongafisa ukuyigcizelela. Ha se ke tsholo ke itse ke kopile tshwarelo lona bohle. Ne ke ikopela tshwarelo fela ho lona. A iphethetsa hetse hape ntho eo e fetile. Fetile. Ka dile bophelo fatshe da tswa ke kgutlelaneng le ntate wa hae. Ha ke sa batla ntho tse ngata. Yeah. Angazi noma yimi ngishawe isisuthu ngasekuqaleni. Ngikhohle ukubuza ukuthi wena wawuyithole kanjani? Ilo ligciwane. Ha ke tsebe ke le thotse jwang hobane ke bile le ngwana wa firstborn ile ke mthotseng hae. Okay. Ne ke le gae te ka nako eo. Ke qadile ho tseba gore ke be le enwana a monyane. Ka yena a kula. Oh. Ngwana ka o la kula haholo a le monyenyana le 1 years. Okay. Ke mo le doctor na ke kopa ho le check. Ha re checka o thola la go ngwana wa kula. Thola la go ga kula. Tsebile ka ho ha ke tsebe ke thotse jwang neng ha ke tsebe. Wagcina kusu phila nayo okay. Ke phetse le yona. Okay. Ngwana ibile ona le 21 years. 21 years man. And uyazi naye ukuthi unayo? WhatsApp. Mhlamba kazabe nento ukublame, yabaza abantwana sometimes. Ola thola counseling clinic ba le ba dula le na fatshe ba bua le. Mama sike sakhuluma nangendaba yokuthi umuntu ongathi ungathola nomsebenzi ostable. Washo indaba ukuthi ungasebenza manje noma yimi nomsebenzi ophathelene nekhishi ungakwazi ukuthi uwenze. Mhlambe naba abaqashi bayasibuka emakhaya. Mhlambe ikhona into ungazi marketha ngayo nakuyona ebese ubanikeza ama number wakho nabo. Thotse ka ba enka ba fanya na ke di number. Yeah. Nka nna ka ba ne hona jwale. No mama, it's fine. Okay, number tsaka ke 067 965 067 9695 393 067 9695 393. Okay. And ulapha eGauteng. Mhlambe ikhona indawo ngaba ukuthi mhlambe ungafisa sengathi ungawuthola ngakuyiphi indawo. Haufinyana ke mo Holomisa Madi. Ke dula Mekhukhung Holomisa Madi. Okay. Okay.
Mama sibonga kakhulu. Thank you so much, mama. Thank you so much. Bazalwane, sesifike ngasekugcineni kwesession yethu yanamhlanje. Ngiyacela ukuthi ke sibambe lapha for today. Egameni likaJesu. Thank you so much bazalwane for ukuthi nibe nathi lapha namhlanje. Ngiyazi ukuthi abanye mhlambe kakhulukazi laba abakithi leKwaZulu mhlawumbe ngenzeka ukuthi basele bona bayizwanga kahle episode. We'll try ukuthi sinenzele a summary of ingxoxo yethu yanamhlanje ukwazi ukuthi ni understand ukuba besikhuluma ngani. Sizozama ukuthi sini prefere kancane sikwazi sikuhlanganise and then kwazi ukuthi nibe na understanding ukuthi istory sethu besingani lapha namhlanje. Ngiyacela ukuthi ke sibonane ke lapha eSoweto ngomhla ka-31 October. Sizobe sisedlamini multi-purpose hall under the theme that says Glory of the Last Days, inkazimulo yokugcina. If you want to be in contact with us, or as you also have your story, 0788 417 844. Nkulunkulu kambusiseke anifihle nonke lapho emakhaya. Size sibonane nange-episode yethu elandelayo. Nkulunkulu makabe uNkulunkulu ke sibonge kakhulu bafowethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. God bless you. Amen.